Još jednom idemo slikom do prijestonice, tamo je naš Filip. Za 10 minuta počinje Porodica Fest. Filipe, ima li već posjetilaca? Ima posjetilaca, već su i skoro svi štandovi tu gdje treba da budu namješteni. Evo, mi smo izabrali da se javimo sa ovog punkta. Ovdje su predstavnice ženskog preduzetništva Cetinje. Možemo da vidimo od plišanih meda, pa imamo i plišanog cipelića, ali kada skinemo šešir, tu je čaša za hemijske, mnogo ovakvih kreativnih i zanimljivih stvari. Ovdje imamo i nakit, imamo suvenire, imamo umjetnička djela, imamo i suplementaciju za ishranu i za djecu i za njihove roditelje, a tu su naravno i naši partneri iz fondacije Čini dobro. Sa nama Marija Jovović. Marija, dobro jutro i vama. Kažite mi, otkud vi danas na Porodica Festu, šta ćete to prikazati i roditeljima i djeci? Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Pa Fondacija Čini dobro već tradicionalno, onako kao što znate, bavi se temama vezanim za edukaciju i zelene inicijative. Kako danas na Porodica Festu imaju eko kutak, mi smo se našim partnerima iz Udruženja roditelji sa zadovoljstvom odazvali kako bi danas i djeci, sa kojom nismo imali prilike do sada da radimo ovdje na Cetinju, i roditeljima malo govorili o reciklaži plastike, da vide šta može da se napravi od plastike koja nije otpad, već sirovina. A najbolje se navike mijenjaju i stiču one pozitivne kod onih najmlađih. Naravno, tu smo pripremili neki materijal, tu je Bojanka i naš Reciklo Dobrić i Eko Ema za one najmlađe koji će imati prilike da i vide njih kroz našu animaciju koju smo radili, a da bojaju Bojanke, da malo porazgovaramo sa njima i imaće prilike jednostavno da vide kako izgledaju konkretni proizvodi koji se prave od plastike koja je sirovina. Znači da vide eko klupe, eko sto koji prave naši partneri iz 3D sobe, a imaće prilike da vide kako radi 3D štampač. Znači to je mogućnost korišćenja plastike kao sirovine, edukacija, informisanje, mijenjanje svijesti, sve ono što radi fondacija već 2 godine. Marija, naša radiotelevizija je jedan od vaših partnera, jedan od partnera je i Udruženje roditelja, ali čuli smo da ste prešli i na globalnu stranu, da imate i partnera u inostranstvu. Tako je, dobro ste čuli. Ono što je veliko zadovoljstvo i što mogu reći da smo posebno ponosni u fondaciji, sami donatori fondacije, osnivači fondacije, zato što smo prepoznati od strane Global Givinga i Airbnb zajednice na globalnom nivou, koja je prepoznala značaj našeg projekta, koji je možda najznačajniji projekat koji radi fondacija, a to je Čini dobro, recikliraj. Mi smo dobili pred kraj prošle godine finansijska sredstva koja nisu, nažalost, toliko velika da bi zadovoljile sve ono što mi želimo da uradimo kroz ovaj projekat, ali jesu vjetar u leđa. Znate, kad vas prepozna neko van granice svoje države, znači da radite prave stvari. I definitivno to nam je veliki podstrek da nastavimo dalje, a onda negdje se nadamo da će i naša privredna zajednica i pojedinci prepoznati naš rad i trud koji mi ulažemo i sve ono što radimo, da promijenimo negativne navike i svijest prvo onih mališana, pa nas odraslih, i da ćemo negdje imati podršku i naše poslovne zajednice kao što imamo i podršku međunarodnih partnera. Mi ćemo nastaviti da radimo sa edukacijom, nastavit ćemo da podržavamo sve one dobre projekte, da budemo partneri onim dobrim projektima, da učestvujemo u takvim projektima i vama stvarno hvala što od početka ste naš medijski pokrovitelj i medijski partner i pratite naše aktivnosti od samog početka. Mislim da i tekako vaši gledaoci su imali šta da vide u protekloj, pogotovo godini, šta smo mi sve u fondaciji radili. Hvala vama, Marija, i za izdvojeno vrijeme što ste govorili sa nama, ali naravno i za sve ono što radite kroz edukaciju, kroz digitalne servise, kroz zelene inicijative, sve ono što je važno i za djecu, ali i za odrasle. Toliko imamo vremena za ovo uključenje. Hvala vam najljepša. Hvala vama i pozdrav za ekipu u studiju i vaše gledaoce. Toliko od nas sa terena, iz Cetinja, iz parka 13. jul. Čekamo vas, mi ćemo biti ovdje da se družimo sa izlagačima, sa posjetiocima i svi su dobrodošli danas od 10 na Cetinje. Toliko za ovo uključenje i za sva uključenja ovog jutra.